sini kelengi Tuhan. Mari dah guys buka pustaka Sibadianta. Ibas kitab padan simbaru kitab Kolose telu ayat 10:2 sehku ayat 10:7. Kitab padan simbaru Kolose telu ayat 10:2 sehku ayat 10:7. Baginda si tertulis, kam anak-anak di bata, kam ikelengi dengan pilih di bata jadi sekerajanganna. Maka pakaikanlah pakaian ate perkuah, mahuli, rukur meteruk, lemah lembut dengan sabar. Olah kam pergelut, dengan sialam-alaman salah adik kitik ukur dui ban kalak. Kam harus sialam-alaman salah bagi Tuhan ngo ngalami salah du. Janah ibabo siye kerina harus kam si keleng-kelengen sebab keleng ate persarakan kerina alu serta. Damai si berikan Kristus ibas pusuh dubin singajari kam ibas serbahan keputusan du. Sebab guna damai kami pilih di bata jadi sadakula. Maka ngatakan bujurlah. Kata Kristus idem alu kini bayakan ngeluh min ibas pusuh pratendu. Siajar-ajarlah kam alu kepentar. Ndekelah masmur, ndenden pujiin ras ndenden pertendin. Rendelah muji di bata dengan ngatakan bujur ibas syukurdu. Dage entah kai giai bahandu subuh ibas ngerana entah ibas perbahanan bahalah ibas gelar Tuhan Yesus terjeng jenda pengogen kata pustaka mejuah-juah selamat wari Natal man banta krina si salami lebih kaus kemuhenta nin ayonan tahimbang dukari selamat wari Natal. Sebab kui pernah sekali jadi kegelengan di Tuhan. Reh ku gereja perbandau ukur lanai nen kaus kemuhan. Reh nina pendeta salami lebih kaus kemuhan dunina. Dung salamina si kaus nina ku kemuhan imbang na kepe. Makang ku sengget dia. Ka adina dauh ukur. Tapi te kami maka ibas warisi sendah ladahu-dahu kurta siteh apai ise kaus kemuhenta siteh ise kaus kemuhenta kekalangan di Tuhan ibas warisi sendah meriah kurta arkiteken gobanci kita arwari Natal PJJ sektor telu alu tema siseh man banta geluh ibas lagu langkah sipayo entah pengilas. Subtema segelah perpulungan di bata ngangkai uga kegeluhun si muhuli ras ngelakokan si bagi ngena ate di bata. Jadi ngilas ni ngenda biasana enda perbahanan sila muhuli. Tapi kepeken di baswari si sendah isingatkan man banta maka ngilas si maksud kenem kapken geluh ibas lagu langkah si payong. Ngilas si biasa lapas bas kita ibas warienda ngobanci ngilas teta krina jelma sebab ngilas si maksud ke engkapkan ngeluh ibas lagu langkah si payong kekalangan di Tuhan ibas wari natalenda si pertama kelebe ate kami nurikensa ope denga kita ngernungken ugan dube Tuhan Yesus ngo lahir ku donienda ibas kitab Kolosienda lebe si banci si orati perihal karena kini teken mandi bata si pertama lebe ibas kitab Kolosienda
Lid sada persoalan ibas kalak Kolose karena uga cara nandatkan keselamatan. Kai si jadi persoalan jadi lid ajaran tupunge ngatakan sama ka adina sidat ate keselamatan makalah cukup teman Tuhan Yesus ngenca. Tapi haruskah kita penembah-nembah man roh-roh si lid ibas doni enda. Makapkan roh-roh nini bulang bagai pe roh-roh singiani ibas doni enda. Jadi lid ajaran tupung enda makalah cukup hanya teman di batangan tapi haruskah si sembah pe roh-roh nini bulang tanina. Jadi endam si jadi persoalan kelebe maka ituliskan Paulus nembah di batenggo mulai iperumit tupunge. Nandai Yesus enggo mulai iperumit tupunge. Rembak ras di batang go mulai iperumit. Ku gereja go mulai iperumit. Persadaan go mulai iperumit. Jadi situ huna nila Paulus si jenda nandai Yesus nderas Yesus situ huna labo rumit nina. Tapi perpulungan gejapkan ibas perpulungan go mulai rumit. Apa kita jenda go mulai seka rumit ku gereja enda. Entah sidah jelma simperumit gereja enda. Jadi lid kuan-kuan dahdo kalau bisa dipermudah ngapain dipersulit. Jelma-jelma ibas Kolose enda terbalik. Kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah. Bagaimana? Persoalan si terjadi jenda. Kita melabulit bagai. Kuidah pendek sesi konsumsi labu bagai. Menjuah-juah sesi konsumsi. Si perlu na sendahai dungkot bahaya bagai. Kai genin kari aku kuninin nge sesi konsumsi melabu meje dengan teku. Jadi kuata kendai man sesi konsumsi, guai pendetanggo kak melaun pela bodali asal motong. Lid de bala bagai ngoka melaun laka motong. Lid lah ban kelebihan tame bagai di balik melala kekurangan telit lah sadalah kia kelebihan ta bagi sendah dekam. Melaun pela masalah sebab motong. Sekeleng godat nanamna, endalah ngoka melaun, ngoka latih, kaika pilalit. Jadi bagai-bagai miakap kami ibas natalenda, syukurkanlah. Maka kita damai bas kegeluhun tenda gelahula rumit. Lid min sada yandalkan bas kita. Lau perlu buai. Sendah andalan sektor teluenda si pertama kelewe motongnya. Lebih ku tenang. Labu ku bandekah kot bahinda bagailah. Kekalangan itu Tuhan si terjadi bas kitab Kolose ngo rumit regini teken go latih. Banjakan dekam. Ate kala na ndai dekam. Reh ku PJJ dekam nandai di batang go rumit. Gumbui sa singranai. Ate kala ku gereja dekam ersembah rendai ertotong go rumit. Adinalit si bagai rupa kekelengan Tuhan, kaini na Paulus si jenda, ndai. Kama na anak di bata ni na tandai si bandu. Ulihkan ulihi identitas ndu selaku anak di bata. Kam bagilan na anak di bata ini na bagem kataku nang gurumit naring mandusur persadan due gomberat. Nembah man di bata pe ate kala rumit, nandai di bata pe rumit, berorganisasi pe rumit, kugreza pe rumit, kai penggo rumit bagaye. Isem prumit sa kekelengan Tuhan, lid ajaran-ajaran simbaru ije, maga-maga kegeluhan simbaru ije, gaya-gaya sila penting kelije, emdung nasi penting. Kata Kurial Mamre, melabolit usaha guna memperumit kategori almam